inhle kakhulu ngilendo lebekufuna ngabe yente endlini bagcokele lo babe iphini ugcoka iphini virtualeni endlini nangoke umgcokele enye into ikhulele phansi leyo nto bethe iphinifa yinhle phela nasesiye emacinisweni iphinifa ngiyo lekhomba ukuthi umfana lokho ebitswipa nanani lo akusebeniyeka kahle lo khombisa kona ukuthi hey usanele hamba uyahamba awukeni guys ngiyalo nekhuluma siyathi webuhlobo nyalo ha lamagcokela summer time summer body bajima abantu mara mina ngihappy man ngathi inkosikazi wami akakendo yeah khulile excellent grants man kusho ukuthi okay wena kusho ukuthi wena waba nale choice ngoba thine sifuna kuthatha labantu esidansa nabo le matshwaleni sobabeke endlini ngeke asavuma ukuthi umshiyene ecabanga imagine seniphuma nethuna etshwaleni kusala abantu endlini sayabatshontsha wena futhi uphuma etshwaleni wendani naselendlini uyakubutsha kusikani mina nosahlangana kuwo uthi muse ufuna shayele ungishiya uyakula ngingakwathi khona mina wena mphuma nje ngeferrari ushonele nayo shona ngala nini uyangala yeah nohlangana ngayo nena ungathi uyamshukela ngani matravel maningi wena uyaka inash mina ngiyaka orange yes and buke and nomfika lana futhi ngiyamuva ngilendo le bafowethu namuhla babhanti into ngalo yabo ngoba ngitothatha yakami iferrari ngishonele lo mede mashonele nangifika ngala uthola wena nomfana yabo uyafona uthi hey mfati wakho la una J and J mngani wami uyathi ukuthi ngimedeme yabo and abaxoxi lokhu mina lengicabanga usingiko nawe sewufaka isipayishi ukuthi nangifika ungabuza eshisa awuvela ungazufuna ukukhuluma phela to ufuna ukukhipha liqiniso nangifika ngena ngemuva kumbe ngingena nesibhamu yakhe mara guys why boshine uma athola ngale mkhweceleni ne angawuba ngamsindo ne but angakeni lutho bara wena hlangana naye ngale that's why bafati timbokodo yabona bafati le question leyo ngiyayithanda yabona umfati uyakhona kuhlala 10 years ajola ungaboni yeah mara wena 2 weeks yeah ukujwayela ukuthi anyana yeah J yo inkinga nalenye into ukuthi thina amajita yabo asina secret thina masithanza gcobo ethani yeah umjito ngihamba siyamthanza che umthanza gcobo ungaba na 10 emacheri uzo azasho umjita amaxoxa nama emajita laphilako lathi visake life ini sibani mara kunalo loyi one lasho ukuthi hey lo and ngaflopa yena nalabo labanye angeke zabacaba mara cherry yabo ningaba i10 nonke netsho ukuthi niyamthanza gcobo nibe serious inkinga thina ukuthi silimatwa yena na Mike yabo thina asifuni nje njengangahotman ngani uyamuva ukuthi mkakhe uhappy ngoba akayendi letinto tebumnyama letinto letave uyathi wayibamba kuphi wayibamba from the start lo mfati wakhona ukuthi amlinzise uyabona ukuthi ngisayo ucabanga yayiva lena hayi lento yokuthi hayi lento yokusinyalo ngisayo ucabanga bone ngisayo ucabanga hayi lento yokuthi that's why like ngicela ngikhalo yabo and then ngale minyaka yabona hey sizokhuluma lenye language but anyway ayikho lenye indlela bafowethu yabo mina bede ngamlinza guys 5 years manje 5 years lo ngise manje kahle bengise primary sa ador ngakufuna from secondary safunze eGuduza solo yamshayela no solo nginaye solo ulaceleni but angathobole ngale minyaka le yane ngathi nemacansi sex lokuthi nawe umuntu uyasuka siyafanelana amaphepha uyasuka esigele sakhe isigele sami ngebreak ngomsa school siyabambana ngiyahanja ngofika imeketeni ngimningi amabhuku sihagana noncabzingi baba balila letter sweet love letter anginamafoni ngalasikhathi ifoni iqala yami ni Ericsson mina bengijabuliswa yini angathi lawo imagine yathi nje bengijabuliswa yini bekuthi mangisuka eTV Trust ne eSartini ngiya Kaboshi la kwisasari kwanza chama lapha chama la adlale 4 ashaye 4 lapha nabeke litiye ne bafunza newspaper mina nti ngambona achitha amandi ayike mishayele futhi nethi ngazibonane letho kubalekile ngambona zama ngivula likhethini singimnandi baba ngiyashiya ngibele eSartini ngoze ngimone Monday
Grant. Lokusho kona ukuthi waphila ngesikhathi sakadzeni. Lesikhathi sokuthi nangiya ko check lo mfati wami ngifike ngime lapha ngithi memedise igama lami. Ngiyabhala kagogo. Ngaphandle maranyana. Uyathi ukuthena ngilokwathi usitanga ngaphandle. Maranyana into lesibulalayo nyana. Gcina sengiyafoka sesibafata itinja. Mina ngifuna lokho ukuthi ngithi ngiyakuthanda. Yeah. Ngiyafuna ukubuka phansi mara ungangendi so phela nawe man hawu. Awungiboni ngani phela solo ngihlala ngibuke wena. Nawe nami ngiyathanda ngithi ekutokubona Ntsambama. Ntsambama uthi ekutokubona iFriday. Shayile. Ekhaya bekho baye kwagga. Shayile Nemsebenzi. Uyabona sengonisile kumalume lo hamba ngale mova kuzinjani. Malume ngimfonela nguyela kaphe bogogo ngiyela kaphe bomake ukuthi aonize kusinasebeta ngifonele ngikhona ukukhipha lo muntu. Okay. Kuyini lesokwenda lo? Into lesokwenda empilweni nemuntu ukuthi Not even 2 hours. so nje. Awulamiye umsomikuseni. Emeni kunjalo onzambama. Siyase sebahlukene labantu labo. Sasa wasavana. Ene ube nebhadi, ube nespadi. Sewuthi mistake. Mara utshele lo muntu ukuthi uyamthanza mara just imagine mara amajita nawe uyabona funeka Ngeke kubita abantwana ima mistake. Mistake ngoba kusho ukuthi nawe mistake. Wena so phela mistake le. Kusho ukuthi nawe mistake dog. Sho ukuthi kuphela. Mara amajita come on. Guys, Sho ukuthi manginjalo mistake sho ukuthi wonke umuntu mistake ngoba wonke umuntu utaliwe phela sho ukuthi kutali mistake. bathi umuntu wadalwa ngemfanekiso kaJehova. Jehova mistake. Yabisisi. Ayicale le. Mara bafethu bukelana. Givawo. Ngicela uzame kunatha iino ubohlise. Spider-Man. Hayi 5 liter itoba right kusho kwakho. Cisha. Cilonga lo muntu njengemcilungu. Nilenze naphuto wakhe before kulala. Except bafethu Tanko. Siyabonga. Siyabonga amajita bafethu man. Don't forget to share, like, subscribe, Yes. comment. Bomexo mfana kagogo sinabo J It's Mpumalanga Spider-Man TV online. Kude longekho bafethu. Social media. Nawe na ufuna kuta you are welcome. Let's talk about it, man. Ngabule mahloni buya la utosherela story sakho ukuthi ugcine njani so what Yeah. do you get it nesilungu bathi if you don't get it Forget about it. Tanko mistake you bafethu.